Mame Emma Wakwaba and Foumbra Emergency Ghana TV eso and then so obade na adom yen aka ye ho ama bibia ehhehye ye edemaya na de aseda eni kabia aseda piesie ene de be ma twedi ampon kwame na ebusua na yen saka brante bi o hase ya brante no ya brante bia na oye na djuma enya ne sika kakra edi free mu edi check ne how far na abrante yi ensema odi tudwa ne kire se o manani ekokobre sika kodi obi achi emode ne kokko share sika duro fosum mu na enne no ne efa abrante ne so ne ensem pi na ntisa wo ye bebu a fa wani edi sa story we achi na fa bi etu hofo nsema abrante ne keka no fa bi tu hofo se na be ya wo ma wani enkonkobre sika ewo abrabo ya wo boyimu yense mere ne yebekọ ne akwakotie ne de bietu ye hofo na ne aka chi bia nso ye ba me de aba bedan yengohwe video no brasisi a okode nyame adom na mso ye ho ye pa ne frozen mpacho ye from Musa Abdul wo ye de ni me musini ye nananum na hefa na ote mpacha sisi area mitikote ha wo ye adwuma ben mpacho me hwe toilet okay mo na mo sika sa no mo de pepa ne bu na se pepa ne susua wo be ma ese pepa ne nye ya na ye cho boss I will be na de bra mo na mo atete mpacho an o mo kai ma mo o mo kai me o mo de bre ba mo sika toilet de sika wom ni pa de dia wonne ese o krari ya meta afro sa odugula ka cheche awa hey ona timi from me na me phone yadum mpacho mini ayo kama odugu la kachweche mpacha odugu la kachweche yo na oyere mpacha an o sa wa girl kan no gedie unya bia no abo ande o ma yire hu mi nyanya bi mu afina mi febi mo amati toilet so ese ma pem papa e de drenes house wo bra de ma min komra afa no agene number eno mo ndi bebre nyese oka ebi krawo nsi ne pai ba de we a we no wa hu se we de odi ablew olugu na wadawro ma wo e de na hawa wo de akofa producer so abeduru yo we de medase etiefo mutiem ni nyina mechia mo enyumre de de me ba ha enyumre nu boko na so enye boko asemre bi twom na mo krachi otireje na me ye fomu djuma me san ye nsu sujuma na mo koton nsu de be ya chinna ma wo nsu wo ye nsu mu adjuma wo ye ofare ni se dem fa ne fo kan no mpacho okay so eno so no na me kito obi kudo na me de ye adjuma tunum dware pa minim pa wow unima sansu gu minim unima bia gu abeche dodo minim wow nti ohwana me wo nso sijima ye kakra ba obi die na me kita me de ye adjuma na utua ho ka wo han na de bi me han wo de ye adjuma na mache me ne nipa ne ye adjuma me free nso no so ba de wo ho no na ye che okay nti na mo kakra na me kita me phone na me chat social media kakra Facebook na me ko se adamfo bi mu ti mene no ewo ma ye didi mo kakra na wo be bisa am se de adjuma na me ye na me kire nse nyam nim na kura mi ni adjuma bia me ye de ba me ye phone djuma kudu so na me kita konso so na wo se sa de a kudu na me kita na ye media na me kire nse de bi e obi dia na osi saadia obeboa me nka wonpa kudo fufuro na menkita no mo so obi dia de enboa me na me so yo mate oho na o kirem se ansa na mbeboa me no so de group o mo room ntino mboa me hu obebo group fo na amane obo mo amane wi a amamre wo ho no obema ye na me so yo mate the be 3 days e kire na ofre me say afa asema waka kire me me hu ni san na me so ko betima bo ma manya kodo de a me nkasa me de be bo me eba ushia no from komo be na mo sha se de na wo wadwum se obeso onya sika e wo wiase na me pese me nya sika obeso feel nsuo ni so mpacho na betra islegon na me kotena islegon na me nya sika na watoka na matoka ona mo wati puru popo na me so me na mana ye se me na me kono okay
ti e ba sa na wo ka kyerem se sa de a ma me nsuro obetima boa me ti wona ade ho koye ana wona busa de ope oni na ebisa me de me pe okay ai nti se nko bi ono otimi boa ni pa nya wona nka besa busa no wo de wona sa fa phone oni na fa phone fra me bisa me agro ne ba na mi kyerem se o minya saade a se anka be boa me na me kura me kwan wa nti me nkwa na me hwe busia me na me hwe me yire ne nkwala san hwe me maame ne me papa nti me maame ne me papa mo an wo be ma bia me nkwa okay dia ka na mba nkwa na o se we kura de e na me bresa na me chen so ndi obetimi a won boa me tada na o che me anaju na o frɛ me che me se ade kyen a memfoso enyama bi na omba kirem se mento okay me ba yo obe frɛ me no anajo se ade kyen a memboaboa me hu mo kwai yo me boaboa me hu sisan na o kirem so amamre bi wo ho a omba kirem me amama ye mitimi ye sa amamre ne wi a ebe boa me na mbisa nso se enya ade a mesa sika de na me se me piska na masan ko se sika se me de ko piska de emboa me na o kirem so we de enye din de ebe hia ne se meye me papers document no me ye no a asan na mbisa nse document no se ne bo anye din na oso ne bo anye din na me so yo mate ade chi saada na hwi ne me hu de me wo ho na wo frɛ me se na ndra nyumre me na aka asem wo ante me nka afa so sabe no obosika dia kire wa na wanya mbosika bia o ma quotation bia o ma quotation bia na o chem se odi ade ma me ba asemi suru bi sa ade kyen wo se nka me fro nam so me nya sika ne ntino entina me fro no na o chem so enya ade a ne boy din nti me ye ready dia obe kire me ade kro a meto be boa me na meto eno a asa hwe hia me bio na me see you saada ne temperature screen ni me hu na me ko hu me boss me ko so ya nya hwe ba me ko hu me boss me hia sika bia dia send fie na wa yi 400 cedis ama me mitio ntina me san friend so boss we no o kan say me no den ni den no si me nya ready me pen no one chire me de meto obelisi ama wo obelisi ama na phone wo de gi message enyi metima de agi message pepepe ba wa se me ntworo okay na me so yo mate me ntworo na me chire nso ma pepe na wie na o se me ntworo me to candle white one mienu red one mienu bisi kokko miensa ene na pi white one ene so baako de ba de white one handkerchief okay and I said Nhyirafm bia white one bia na me so yo mate okay eti o candle ne bi nie abusua wo de wo behwe me wo ha wo behwe de na ka no wa me hwe wa uba Facebook Nhyirafm 104.5 and TV ni so a candle kokoro no a ye ka ho ase ne bi ni we na to ya na say we de producer ne de kire yen wo de na to ne bi ni mpatwan okay wo to we ni bi mpatwan okay eti bra Facebook Nhyirafm 104.5 initiation no na asha ase no eti wasa to hanki we so mpatwan wo to ba ko pese na to bondo white ba ko pese ye yima e wo storm mpatwan okay ana besin nso nie bese miensa enti ya papam enti won sanie we ye wonsam ampa o mahu sa wonsam nie okay ana dia bi no se to kan o en sa candle miensa kokko miensa white miensa white nappy ba ko anyway ene bese miensa no enu nko na wo semento okay nti wato na mato ti meto ya na joni na me friend so eduru enwumre na me friend so boss mato na wo kire me se we na me kototo ya nyina afiri sen na me twen so ayeti se ETCDB sa na o se ende de wo ho ne mintie na nyema no so amanya ato no mama wode ma kan nti no ma amfo so nya de aka na ebe ha me otutu o were ne age full name na waji me full name awie na o kire me se sia no oje o krada kan ho da de wo oje me krada kan okay ba nya minim na na kura nya me krada utwa ntoro kire no nti no saada no enyimro dure na me kire nso nyama na ya ready nti no na o se ba sana magina ya saade no me 400 cedis
na me 400 cedis no me di 200 betu form na magina so na me di 200 atu miti so na me so candle no atutu ho me so candle no tutu ho na me yankasa makoto mfimfim oba so kan na sisi ho asisi round na me yankasa makoto akoto mfimfim ewo mfimfim me koto ana me di handkerchief na atu minim na me di besi no so aguso timi de bisinu tu so a de me pɛ no men kangu so ono no ka so begu anafare ana ubekoto o se men koto ye ka se koto a wote ase so re koto ase na mehwe koto fom okay ubekoto sei okay ana me koto ye timi koto ye na o kire me sei men kekan de me pɛ bia ntimi kan wi a de aka no ne yenye na me so yo no ka se kan na ba bia be hye do no be ne den mpacho candle no wase media megusu kan nyina na candle na ehye nti hwie nsa na wasore nsa na maso na wiye na nkokom nya oya squat pa na o ma utwa no ade na ya kwa ese mi pesikanti o paso try sile go na maye na mi see you afi me ye ko wie na wa kire mi so se me makande me pa wie a aka ade a obekan bia men kandi niti na me see you oho na wa kire me say e wo se me recording me pa phone na me recording that time na me kita techno pop 7 bi na me sa this techno no na me dey recording the me recording ni na wa kire me say the obekam bia men kan repeat it na me see you and I was start here say me Musa na me say me Musa from today going na me say from today amoka brofo nko a brofo nko na mo ani di nyina ya brofo di ni nyina ya brofo me wo mo call record ni nyina me no mo aye ni me wo bi wo me su bi wo ha me bo mpacha me dia se ti me kekan ya ediniti na wa say me Musa na me say me Musa ti kan sa ni ntie bi from today going na me say from today going I'm part of Lucifer na me say I'm part of Lucifer from today going I give myself to Lucifer na me say I give myself to Lucifer nti me koto ho dia aka no ono ankasa na ebeye nti manya aka dia me kan nti me koto ho committee awie manya committee awie nti me koto ho sa na candle na sa ani a wo cheye na wo kire me say o ma che na me wonso ano nti no onkofo no mo ayi ni bi ni woda wo behwe wo ha ya me ntwo ni mpacho yo okay abusu bra Facebook insha 104.5 babia bema na kopie ne ho hu pa nipa kwanti kwankura nyina wo ho hwe anyansa nkitu o ena omo symbol no one eye see all symbol na bo na se kire no one eye see all etiane o se na ni ba ko so hu babia eni eti nyankofo ni mpacho wallahi talai bra Facebook insha 104.5 bema na wakwachiri papa nyame na age no na wo kwa sore mpacho sisia paade mentimi nko asore na unya nkwadwane Lucifer na kwa sore minya nkwadwane mu ni de me yakremu ni me maame yakremu me papa yakremu to munim se woni briska omunim se me papa ni me maame de omunim se me ni briska okay ni klare omo kire me ade bia se maame mfa ni brentu sika de so kakra menya ama omo no ebesu omo okay maanya bia ama omo so a omo akoso edi se wodo ho ama Lucifer wie de na kai biem esia no me de me ho ama Lucifer wie no me no omo me wo ho a me da ase me sunsun dae bi metime sun dae na mi ankasa me wo suro me wo suro what the car have ho ma dani plane mi ankasa me ko da bi nipa ntimi na ni plane nipa da ne bofo like one taban ti se aboa uhu ti se aboa metime furu ti se aboa ewo suro na wada me da so me sole a me ntiasie ba nipa nso anya ka kire me se bibia na ama me mbo obi amane na me bo obi amane a ebe ha me secret ade manya start ni de ma start na me so yo mate from saada no asema me kano ade chimbia ya be frɛ me se Lucifer se me fa 400 mbla 600 mbla into what you 400 do saying 400 be dudu aburten na wo card nso mai na me card nyemba membership card mai that time na membership card nyemba enu rent nso mai 400 ni nkan okura no
omo di kan ka kire me say 1005 nti eno no utuai eno dia mo register se ne be members be hu se me so me kan me bo obusia e wo bi ho ende kura ni pa ofra me kura mi ntimi mpiki ko so ko peska ba be yi na hi okay 1005 ko mi send is 1005 no ni 3 days chi no mo asan frɛ me se an se sia no nanka ma wie bibia ba Lucifer grandmaster say opeso no me nkasa sata na me nya sia grandmaster no so ma me si yo ende o ma me ne grandmaster nkasa me ne grandmaster kasa ya se ma obeka chem se me force sisi ya na me nko me ba ye beba ho ma yanko ba bia ma oskwate ye no tena okoto ho no e ho no wanwi e de na course after candle na ehwie ye no candle na ehwie no na e kirem se me mfa na pi white no ene besi no mfa nko fie okay na me mfa nko to dem nti ba baby am de betu no ma me nkola ne hu ana wo ba hu na me yire hu secret mi nko a na me si yo mate nti me de kofie na me de kopa baby na me de share ye ututu form na so de shada ka bia share roba mo na me chichiri na me de share baby wo dem sata me nyina de na me gusu wo bi ho okay nti me de ko share dem wie no na ya nyumri na o frɛ me se me dia ba fie na me san me dia ba fie na o se ansa na me da no mfo na me pay 100 cedis na me send na me chense ahaya kurase mintimi nya sika ansen no ba ati nya kurase me nya sika kura mintimi nsen no nsuo ja tegi se me twa nsuo asabre nya na wo ba bia wo ye fish no nsuo ja ton na nya metena kumase nya metena kumase e kanti na odwane abɛhye ha na kanti na ma adwane aba kumase and yes TV so mbe hu se wa be sha ha asem no nti nsira so ya radio ya mutie pa ohwa enu a na mo so mutie me de nsira free ekurasi ton na de ba ha nti me no mo ya bibia wie no 100 cedis na mchense anajo ne de mintimi nsene no ba de achi a mekokroma na me ma obi akokroma akosen ade chen na me ko hu me master so unfortunately no master no person pa oh no pe master nyamenim na na kure no musa de odis kan koye oh no na ko tantro ne se wase me ye ejuma ma ne nije ti de me hia bia me nka kire no mitin sukra na masware ya friend free mind okay owo ho ende me no kasa no kura okay otimi frɛ me ka kire me se ma me nsuro eka no na me mbla aka onu nko ade ba onu oni di ka kura wa nchen different okay me de ne ba techno pop 7 kura woto ya de che me de aton be si ende safo ne ne ma me firi kura si kura e be sha ha me ton ye me enko ho sisi ansa eti o sandis kan na ye dey me send sa 100 cedis ndi ade chain na me pay bi na me send the whole day satan what the care tua sika ben na manya tua satan na ma dikan to tua 400 no na ma san tua 1009 anu kura chire otimi frɛ me se Lucifer se ombe bo mpaye enu kura de nchen 20 cedi ni 50 cedi no enu ya nchen na obeka kire me se anajo no da me sene 100 no anajo no o kire me se me sansuo nsi ho na me mpa nchene na me mfa ngu nsuo no nchene de ha yodi na na se abode no nti me mfa bo mi sanfa ntu nsuo no na me de tu nsuo no ma tama manfo ada wie anajo 12 30 ko 1 no na me sole ndwale me dwale a me kanse sisia no me ne Lucifer ana akoye baako na Lucifer ma me sika free and kono di obehia bia no so ba ya ma no na me so yu dina wonim se sai ho no woton wo kra ma no se na me nim anajo ni nyina no na me koye ba awo anajo na me ko hokso ye kurasi ankasa deep anajo na me koye na siya na se kwam ekwam na o kire me se sisia no me ya wi a me kofie na me kofie a me nkoda mam no obi ankasa ade ekin so ama me no obi ankasa
na me so yo mate ade chi me no bia so nkasa o saa da na me master kura o ye dan o pese me ne nkasa still a me manu kwan so opiska o che me sika ne nyina se me ne nkasa o che so ankasa obisa me se dan na wa ye me amadwa na me so nya hwe me bo me tin kwa me nkasa wa ya eno mo ene na wo wi ata so pa so be yiska na dwuma no o mo abe frame ewia na no frame si an minim na msi da bi mfo so pe 300 cedis ya na anadwede na wa ya wie na wa ya mumu no enu ye different mumu na dan na o kire mse mfe 300 cedis wo ya mumu no sa dan de no mfe no bia wa ya mumu no be da ko sendiska mfe 300 cedis sendi se na be ya na wo be da kasa wo sendiska fa be ma mo kwan a ama meti akasa na se metro number no me ko dura na me dia mom na Lucifer me di o se me di 2 ho na sika ni nyina 2 ho so no kro nim se obesi na me yo mate e ba sa no me di sika no e de koye oye me ko duru vendo ho money ura no ho e me nipa e o ba so kura me ko duru ho no oye comedy yesa wansere mansere osiampie ma ye me ni hwe o krum ho ni nyina obi aka se ai asem we die 2 days ni o ma hu se me kasa na ye mumu o mu ntimi na ye bibia su pepepe o mu nti ase o ye bibia su pepepe o mu nti ase we share bra Facebook in Shawa 04.5 na betie na su anya safrim nti bagwa se na tutu wonwa nti mo ba mo ni wura no o san frɛ obi se nipa ne mbla o nti ase saata me no me wo kurasi ho no no mu frɛ me togo ti hard man bi musu frɛ me hard man so bodwuma no o se anyi o mu nko hwɛ hard man na me mo lie sisi na o frɛ mo kura from Krachi to Abutu asini nyina say ya say ado challenger me nyen I shadru Krachi nyina me edru ho nyina me nyen sia bi me si asese me do no say ya say ado yankoto a me nyen sia bi obetimi ne mado o kura de sabi o se wo abetna ha che ntino ado na free mu be free mu me don't left you me do left and right ni nyina me so sa me enu efa na me dextrose nti me ni nyina me do a nso su dia o nti me okay eti loko asia me na me koyi okay ne hard man ampa na wasend scan sa se wo ka bomu a sika be sei na akwakodu mo senya me nim na na kura me se me ntwa ntro na me si me ka sika ni nyina kitikiti ni nyina bomu a coming in 7,000 something. Na ma we friend kire ne say ade no o se me tua kakra ebe boa me ba sisi a me nam 50 million 60 million me so me nya hu hwe na o say me fie da ho twem me ka so da ho twem nti ma me nsuro na de ha me ne say anytime bi o mbe frem no me ni sika kura mi hu kwan a ya o mo de me fa out mi nya bosia de me kokko bosia mi ni bi kura me kokko bosia unim wasem no ye beto aso nya me yad mo kina mate kwasi bu afo ne obeto aso na ye bi ni sofo asante bebam sofo asante wo nhumu wo sa ne manim pa eti o no kura betima kire sa ne man no ana o mo de ye o no ne timi ma wadwene ye sharp kopesika ba me wa wo so ntimi nya sharp kopesika nto de ma yere meboa ba utimi nya sika koma Lucifer akomo and then the kra me no omo be wuro mu and the kra mo afra me sa se ya kra ne pese afra wo mu na voice na wa ha ni nyina no ye be reserve dia makwasi na mo ba be ye ho adwuma ochina producer da Roma obehwe no mato aso kwaku abedwafo mmremo na afi ye hwe enti sese de usika akodim doso nisika akodim doso ena niema so hunhuna tetia niema no so hunhuna me nti ugidi se bibia betena wo mu
na bibia betena mu sana o gidi se bibi abetena mu bibia betena mu okay bibia abetena mu ho na mbasha se afirichina god ze bisu say omo say ne kasi ho twɛn no ifie si ho twɛn omo say si he si omo ma abro no be so omo asɛnde ama me omo asɛme ma efie ni pictures mu ya kwa sare omo asɛnde atu ne live so ya ofie akwa akwatire mu no mpatwa omo say fie ni si he fa ene me ka ewo he ewo omo say ewo nkran na nkran na pese omo say nkran yi fa ba omo nya nkyere me omo say me ba nkran bebia me pa bia no oho no mbanya dan na ama me ba ka ne de esi ho na onim kaka ana ma fa driver ma na so much them say sika ne de say sika ba ka de otoka o sika na otoka aka driving okay eti o form sunie na mintumi nkan ni na manisium tutum kakra mintumi nkan ni na it was application form interested candidate okay kan nko we say we invite you to the noble role of the great Illuminati, where charisma and elites are championed with achieved goals and objectives for its members. In creating this online destination, we seek to bring you order to your word, embattled with chaos and luck promises to turn you around, to make you famous and rich by expelling hardship of the relationship against the privileged society. Each step forward brings you closer to joy abundance. Full name Musa Abdullahi. Okay. Ana ya 1992. Sata na me do day. 92 na me do Jessica me tiko ko nhweso nyina. Unyine opesika jame. Akora di sika o se peri ya ma me peri ya sika o se akora pejuma be de pa ya do ko ham pa ne ahana ma betina no kura me to bobo ya 110 million and then me no kasa no kura de bia o mo tuka what 45 million na me ton no apia ya se bi ya kanu enye nduru 3 months ni tekrema me kan ya 1 month ne something tekrema keke ano dekta mama asesa na life wo obi ketrema sama aya ne ka ho asem no yesei me yese ke ese awiase afutuo ensatwa nipa gese nsohwe ye de sika ni bre ase ye pentamanya sika ye bra na ye bo no ye nhwe ne se ye de ahoden ebebo bra no ye de be ye adwuma se ne be ye benya sika eho eni asembia sika krojen ne de aye ase ye pentamanya sika nti se ye se ye mfa ye kon wo kra na ye sika kra na ye be ye ena wo na abrabo na wo bo no emfa wani ntu nipa so enhu ne se obi ena wo se oboa wo wo se wa wo fo so untumi kra na wo se wo ye de wo fo so se wa wo benya wo sika papa bi a te se unya enfomso bia wo ho enkonko yi enko ba se fa we bra fa ma me bra na se fa bibi bra sa no wanya se sika no e wo se ma ya ni ye den wa abrabo nim na abrabo na na fo se wo de sika duro upe asa upe sika ntama wo do tibe kwa hye ne ama biase wo do tibe kwa kodura ba bia won se wuwura na me ka se no na me ka ma ye youth na ye ni bre sika no chese dressing ne niama bia esen fata phones na ani bre nkoa na wo ya afa phone jese obi wo ho no ma ono na dwendwen na yi nyina e wo ni timu ane se wanya sika no de akwakoto phone latest phone aba ene iPhone hwan okura bia na jese oye okay intene ekwan obefa so a obenya sa sika de akwakoto no obefa so ena afa dressing hunu bia afa so bia ni so sankenye sika no kra na de ye business papa bi ema yenya profit wo so kra mpa nka fo enfom so bia mpo ni hu na so esan ewiase afefe de ni nyina eya huhu de ye mfa nkwohye na no ena ya ye ni interest ni wom se ye benye sika no de akwakoye mom ye hye ye mo ye bra no eyie ye sori ye kwa asori ye si ye kotie nyame asem de abo ye bra ye de atu ye hofo enso ye ya ye kwa asori ne ye kura ne ye niama tese obi a wote fie kura no na bra bo ne kura ye ne won kwa so onsi asori da mu da no kura na bra bo na wo bo no eye sikani bre
obi ade da hwa ne yafa te se niam a ensem fata senka brantie enye nyame na di ne ho afofi ena nka hoyo de ne ho kokko hye mu yi ekokko ye owu asema nka okoka na asem sen ka den ena okọ akoka kana bra bone ebesi ne sen lempo senka koyi owu asema enka den utumi unya hye nka na temu dadu wewu obani mu akonta ben ena yedi buwo okoka wa asem sen okọ kire won nsemu sen yebisa wa eden na wo beka se nyame asori fie no de kokoye niama ense na emfata mom yenhye ya bra bona ye boni ye yensusu masikani bre enna yanim na yesi sikani bre e do wafa sikani bre e do wafa enti mom yenhye ya bra bona ye bon ye ma yanin na ho sa aboa owo na medi ene mane ne nam oma wani bre sika bebre a ansha obeye ne enwase ewasa woye ansha wa papa bi eda wakoma so no ansha be ma aide nina afri hono yenya abotre yase nyankopon fa ne bo a wonto ne ntem enti mum yenya otwen honhom kakra na ye den a ebo no beto ama yensu ye nimonyam yensu yenhira no yensu yensaka adan ne ye rush ewa abrabo yi mu enchenche ewo na afe nti mum yentu ye boase yenye otwen honhom ma nyankopon na nyankopon hira no esombo bonsamon chaade kwa oma ba kwa obaji mienu e de afiri ho nti mum yenye careful ne yenhwa ya bra bona ye bo no se enko yemmo ne se ne be kwa kofa ohaw e de abra na ochina bi no yakwa ko blame obi e de yenfom so bi ye no akwa ko san obi abusua yenfa wentu ye hofo na migidi se dachi bi no ye be de ensa ebesi ye bo aka se yenso yaide ya make bibi e wa abrabonim men semren mi de besi ha da se na ye besan so ahia biem mi a meje adwa kase na me de dwuma de ba wo na so me din a meje so ene nana akosi adepa like video no na fe share na subscribe na o comment wadwen hira kakra wo e de fast story hu fa to comment section ho abusua da se na ye besan so ahia biem macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.